الامتحانات بتاعتك الاسبوع الجاي. يعني ايه؟ هي الامتحانات مش هتتأجل؟ لا ما اتأجلتش، يلا قوم اتنيل واللي بقابلني لو نفعت. اذاكر ايه يا ماما؟ ده انا ما فتحتش كتاب من اول السنه، ده انا كنت فاكر ان الامتحانات هتتأجل. ينهار ابو التعليم، اللي يتعلم انا هنام. انت لسه نايم؟ اه يا ماما، ومش هذاكر يا ماما. هتقوم يعني ولا اندهلك بابوك؟ لا خلاص يا ماما، خلاص يا ماما، هذاكر يا ماما. حاضر هذاكر اهو، هذاكر يا ماما. احسن تستاهل، مين قال لك ما تفتحش الكتاب؟ الو. ايه يا ابو الصعب؟ انت فين كده يا ابو الصعب؟ مش باين ليه يا ابو الصعاب؟ قاعد بذاكر، عايز ايه اخلص؟ ايه قاعد بتذاكر؟ بذاكر الامتحانات يا عم الاسبوع الجاي. يا عم قاعد بتذاكر ايه؟ هو انت وشه مذاكره؟ والله قاعد بذاكر وماسك الكتاب اهو، قرفان منه اصلا. انت قاعد بتكلم مين كده ومش بتذاكر؟ كنت قاعد بكلم دحيح الدفعه والله يا بابا، كنت باخد منه ملخص المنهج. انت من امتى ولا تعرف دحيحه؟ هات كده، هات لي اكلمه، وريني كده. حاضر يا بابا، دول تكلموا. بقول لك ايه يلا، خد كلم بابا. انت بتدور هتكلمه. الو. ازيك يا عمو، عامل ايه؟ ايه بقى انتوا مش ناويين تذاكروا بقى وتتجدعنوا؟ انا مخلص المنهج كله يا عمو، عيب عليك. ايه ده بجد؟ اول مره اعرف ان ابني يعرف حد محترم كده وجدع. الله يخليك يا عمو، ابنك انا مش عارف اعمل معاه ايه، ده ما فتحش كتاب من اول السنه. انا مش عارف اعمل ايه والله معاه، انا مش عارف، زهقت معاه كلام، مش عارف اعمل ايه والله. انا ممكن يا عمو اجيله اعرفه المنهج كله على طول يا عمو، لو عايز دلوقتي ممكن اجيلك. ايه ده بجد؟ ده انت تيجي تنورنا والله. ايه ده؟ هو لحق يجي؟ ايوه لحق يا بابا. ده انت ما تعرفش حاجه، ما تعرفش حاجه. ما خلاص يا ابني. نعم، انت ما صدقت كده؟ معاك سجاير؟ ما تقلقش يا ابو الصعاب، انا عامل حسابي. يخرب بيتك، يخرب بيتك، ادخل ادخل ادخل. ازيك يا عمو، عامل ايه؟ ايه ده؟ هو ده منظر واحد دحيح؟ ما انت ما تخافش يا بابا الا من الاشكال دي يا بابا، هم بقى دول الدحيحه يا بابا، ما تخافش من شكلهم، هم بقى دول بيقعدوا طول السنه يمسكوا الكتاب كده، هم دول بقى الدحيحه يا بابا. ايوه. يعني انت متاكد ان انت قصدك تفتح كتاب اصلا؟ الشور يا عم، الشور. شور؟ يعني ايه شور؟ اوديك دمنهور. هو بيستظرف ده ولا ايه؟ الله يخرب بيتك. لا هو كده يا بابا، هو كده بيحب يستظرف، هو دمه خفيف. يلا الله يخرب بيتك، يلا تعالى خلينا نذاكر، تعالى. بقول ايه يا حاج، والنبي يا حاج، خد هات الطلبات دي على ما محمد وصاحبه يخلصوا مذاكره. خد يا حاج. حاضر يا حاجه، هات يا حاجه. انا هروح دلوقتي اجيب الطلبات لامك، اجي الاقيكم بتذاكروا انتوا الاثنين، مفهوم؟ حاضر يا بابا، روح انت هات الطلبات واحنا هنذاكر، روح انت يا بابا اتفضل. ولا يكون عندك فكره يا عمي، اتفضل انت، روح هات الطلبات، انا هقول لك احفظ المنهج كله. الله يخرب بيتك، انت كنت هتودينا في داهيه، انت اصلا ايه اللي جابك؟ جاي ليه؟ انت مش عايزني اجي لك يا صاحبي؟ طب ده انا حتى جاي عشان اذاكر لك. جاي عشان تذاكر لي؟ ده انت اصلا فاشل، ده انت يا ابني ما بتفتحش كتاب. بقول لك ايه، بس بقى وسيبك من الحركات اللي انت بتعملها دي، واقعد ساكت كده، عشان لو بقى عرف ان انت فاشل هيطردنا كلنا بره. عايزين نقعد كده ونقعد نذاكر. لا هنذاكر يا صاحبي، بس بقول لك ايه، قبل ما نذاكر يا صاحبي احنا هنضرب الجوب ده.
يا نهار اسود يخرب بيتك، ايه اللي انت جايبه ده؟ مخبي خبي خبي، الله يخرب بيتك، ايه اللي انت جايبه ده؟ هتودينا في داهيه خبي. صدقنا يا صاحبي، احنا لو شربنا الجوب ده هناكل الكتاب اكل. برضه بص بقى، انا مش هشرب حاجه من الحاجات اللي انت جايبها دي خالص، انت فاهمني؟ سيبك بقى من الشغل اللي انت بتعمله ده، انا زي ما قلت لك مش هشرب حاجه من الحاجات دي خالص. الدنيا ملهاش عازة والسحاب في اجازة، الدنيا ملهاش عازة والسحاب في اجازة، الدنيا ملهاش عازة والسحاب في اجازة. يا ابني انا مش قلت لك ان انا مش بشرب الحاجات دي؟ وكمان عايز تبوظ زميلك؟ والله هو اللي مديهوني يا بابا. انت اصلا مش نافع. هتعوز حاجه يا سناكس؟ سلام.